Zdravo internete, dobrodošli nazad na kanal Balkan Theorezer. Dobrodošli na nastavak prethodne epizode, gdje smo upoređivali situaciju u igrici Resident Evil sa situacijom u stvarnom životu. Pre nego što nastavim dalje, htio bih samo da pozdravim subscribera Seli HD koji je ostavio link jednog klipa kanala Idiokratije, a također da pozdravim Idiokratiju ukoliko gleda ovo. Međutim, naša mišljenja su kontradiktorna. Sad ću da vam objasnim o čemu se radi. Razlika je u tome što u tom klipu analiza se vrši na ono što uobičajeno mislimo kada kažemo zombi, a to je beživotno telo koje i dalje ima sposobnost kretanja. Međutim, u igrici Resident Evil ne radi se o beživotnom telu, već je telo živo i funkcioniše potpuno normalno i obavlja svoje biološke procese neometano, ali nije sposobno za razmišljanje i funkcioniše potpuno na osnovu instinkta koji su poludeli usled bolesti. Ovakva scena kao u igrici Resident Evil je itekako moguća, ukoliko bi neko rešio da kreira u laboratoriji T-virus. Za detalje o tome pogledajte prethodni klip. A što se tiče širenja zaraze, i to bi bilo itekako moguće, jer bi se širila vazduhom. Tako da bi za veoma kratko vreme ogroman broj populacije bio zaražen. A sada da se vratimo temi današnjeg klipa, a to je Golgota ili G-virus. On je zamišljen potpuno drugačije u odnosu na T-virus iz prethodnog klipa. Naime, zamišljen je da primaocu virusa podari sposobnost masovne regeneracije ćelija. Tako bi primalac ovog virusa bio skoro neuništiv, međutim formula je bila nestabilna pa je došlo do mutacija. Ovo vam je ukratko priča o nastanku onih ogromnih mutanta koji vas jure kroz celu Resident Evil 2. Ukoliko se pitate da li su ovakve bizarne mutacije moguće i u stvarnom svetu, odgovor je da. Uzet ću za primjer samo jedan od mnogih uzroka ovakvih mutacija, a to je sindrom drvenog čoveka. Evo kako izgleda sindrom drvenog čoveka. U medicini se ovo naziva HPV ili humani papiloma virus. Ovaj virus može da uzrokuje tumor kože koji dovodi do neobičnih izrazlina koje podsjećaju na koru drveta. Ali i pored ovog virusa postoji nešto u stvarnom životu što je približnije G-virusu, iako nije tehnički virus. Kao što sam vam već rekao, zamisao iza G-virusa je bila da unapredi i poboljša našu genetsku strukturu. Iako na prvi pogled ovo zvuči kao naučna fantastika, iznenadit će vas činjenica da je ovo nešto na čemu se uveliko radi. Ova tehnologija je itekako moguća, a funkcioniše na sličnom principu kao što funkcionišu i virusi. U prethodnom klipu sam vam napomenuo da virusi funkcionišu tako što izmene genetsku strukturu ćelije. Kada se organizam izbori sa virusom, ćelija će zadržati taj genetski kod kako ne bi došlo do ponovne infekcije. Na ovakav način se gradi imunni sistem. A tehnologija koja koristi metodu menjanja naše genetske strukture zove se CRISPR. Ova tehnologija djeluje na taj način tako što se vrši ubrizgavanje izmenjenog, odnosno poboljšanog DNK genetskog koda u ćeliju koja se kasnije razmnožava i prenosi taj izmenjeni genetski kod kroz čitav organizam. Nešto slično kao što rade i virusi. CRISPR koristi mešavinu cRRNA i tracer RNA. Cjelokupni ovaj mehanizam zove se tracer RNA, cRRNA, himera. Ali pošto je ovo veoma teško za izgovaranje, skraćeno se zove guide RNA ili drugačije gRNA, što itekako zvuči slično kao G-virus. Prvi uspešan eksperiment u korištenju CRISPR tehnologije je već urađen u Kini, na kučićima, gdje su napravili psa rase Beagle sa duplo više mišićne mase nego normalno. I testiranje nad ljudima je također otpočelo. Kineski naučnici su napravili genetski modifikovane bebe korištenjem ove metode. Prema njima 9 devojčice koje su preživjele ovaj eksperiment sada žive sa svojim roditeljima. Ova vest je iznenadila mnoge i mnogi naučnici su uložili žalbe i upozorenja na moguće genetske mutacije, jer je za ovakvu tehnologiju, kao što oni kažu, još uvek rano. Jedva čekam da pročitam vaše komentare. Vidimo se drugi put. Pozdrav!